ଏମିତିକା ଧୋକା ଦେଲେ ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି? ଏକ୍ସପାର୍ଟୁରାଡ ଖାଇ କହୁଥିଲ ଉଠିଆ ଠିଆ ମରିଯିବି, ଉଠିଆ ଠିଆ ମରିଯିବି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବନେଇବି। ଆବେ ଚାଲ ଆଉ ମତେ କଣେଇକି ଦେ, ମୁଁ ଅଣେଇକି देखली ई दिन बेलिया भी तू सपन देखुचु। हाँ तमे गुटे टुकेल के धरी करे जात्रा थी बुलु छ आरु से होला जुगिया तमर पास के आसु छे मोर सपन